هذه الجامعة، هذا الصرح الكبير اللي احنا نفتخروا به أنه فيه نشاطات متعددة، فيه إنتاجات متعددة من معارف، من خبرات، وهذا طبعا راجع لحسن تكوين الأساتذة وكذلك للطلبة الجامعيين اللي عندهم هذيك الرغبة الكبيرة في البحث العلمي والتطوير العلمي. Donc le reportage, c'est un tout, c'est une satisfaction et chez les étudiants et chez l'encadrement pédagogique, les enseignants, mais toute l'université, pour justement qu'il y ait ce lien entre le tissu industriel et, si l'on peut dire, le tissu intellectuel. Voilà. Justement, si on fait une analyse des pays développés de par le monde, on va retrouver toujours que la locomotive qui fait avancer tout le